پشتی ئیمزەکردنا ڕێکەفتنا دهۆکێ ji hêla Enkesê û Tevdemê ve gelek nakokiyên partiyana peyda bûn di Enkesê de. Ji nûnertiya hin partiyan ve lêvegera siyasî de dest pê kir ta gogihişt asta bi dûrxistina sê partiyan ji encûmenê. Partiya Yekîtiya Demokrat a Kurd li Sûriyê, Partiya Demokratî Kurdistanî Sûriya û her wiha rêkeftina Demokrat hatin tawanbankirin godengê xwedan Tevdemê di hilbijartina 6 kesên serbixwe di lêvegerê de. قرار ما أو بو أف مسألة دفي تحقيقك يعني نزيه تيت شبه والجور ويناجي براستي محاسبات ببيانا وروشة مجلس بخوة تيك في جيكي جلكي خراب ده يعني هر دوازده بمين المتهم ونيم فهم كرن وجلكي جوكي خراب وجوكي نخوش ونرينا ملتي مجي لسر أنجمني ولسر يعني كاري أنجمني وبميني جيكي جلكي جي قلسايك مزن هر وها انکسید کنگره خواه چاپمنی ده گوت کو کمیته یک جی کسین سربخواه ها دامزراندن و به ارینی و باوریا همی پارتیان بو و اف کمیت لیکولین خواکرین تا کو گهشتن بریارا بدور خستنه معلومات خو قرآني خو حميدان برهبدو بناء انسر وان هر دوازده خواستن هر یک 10 ناوا بنویس سرکاغت کی و ناوی خود بن ردینن اول قاف و هر سي حزبانن ویساندو درکتن و هر نهدی گوتن فانم حاضر باكرن و روجا دي ورن ام خطي و ام برسنا جواب بكن او هر نه قوت ام حازن ساعتها ما بخازن او هر سي جواب تليفوني وانا دا خبر جواردان جهيلك دنفا بارتيين بدوركتي في بريارنا بجيرينن و دبينن گو بريارك سياسية نري خستنية و هيش خو دبينن اندامن سركد انكسيده خستن و تخوازن كو انجمن ببي يكرنگ و تابعي سياستك خيابي اما تشتا الپیشاما پشتی کنگرا روزنامه‌وانی گوما دامزراند و جوینک دنامو حواله پارتیا یکیتیا دموکراتا حواله پارتیا ریکفتن دچیبی و لسروی بنگه امیگاوی خوی نوجن باویش بریارا بدور خستنا هر سه پارتیان بو سدمانا کوکی نو دنا پارتیان انکسیده باندورا خوشی لسر لیوگرا سیاسی د پیش روجه ده دیار به اکرم صالح اورینت نیوز قامشلو